Assalamu alaikum, hurmatlı bizim Bazar Bağısı kanalımızın görermandары жана жалпы musulman bir туғандар, жалпыңыздардың құтман күніңіздер менен. Бүгін 2020 жылдың 22 августу biz sizlerге бүгінгі чыгарылышыбызда Алай жергесіндегі Гүлчө мал базарында малдардың бағалары қандай болуп атат билип беребиз. Андыктан сиздер биздин каналга катталып, суроолоруңуздар болсо, кандай малдардын бааларын билгиңиздер келсе, комментарийге калтырып кетсеңиздер, биз сиздердин суроо талаптарыңыздарды аткарууга аракет кылабыз. Алай Гүлчө мал базарында Бодо малдар 40 сомдон избер. Жылкы дагы 40 сомдон, кой эчкилер 20 сомдон киргизилет. Анда эмесе биз базарды тартып баштасак, бул жерде ой базар жайгашкан. Будан өтүп барсак, уйлар, торпоктор, саан уйлар. Андан кийин жылкы базар. Биз мына ой базардан баштай берсек, ойдон тартып өтүп, торпок базарга түшөбүз. Бизден алыстабай, биз менен болуп туруңуздар. Биздин каналга кошуло элек болсоңуздар, каналга кошулуп турсаңыздар болот. Сизге жолгома? Козу кочкордун баасын. Ушу канчага баа болду экен мынау? 6,5 алдыңызбы? Жок. 6,5 сурадыңызбы? 6,5 миң сомго сураган экен, бербей атыптыр, үйүнөн бир сурап коеюн дейт. Ака, ушу канча болду мына кой? 9,400 сом болуптур. Ургачы кой. Жашы канча экен? Козубу? 9,400 сом болуптур, козу. Кочкордун баасы канча экен экен кочкордун? Кочкордун баасы 15 миң сом. Кочкордун баасы 15 миң сом. Ne keçine veresin de oradan bu vermeyin de oradan keçine veresin de. 72'den verdiniz mi? 72'den. 7,5'dan Jarımga noya tatı, 7,5'dan berem. Elge turuna gel ha, mene satam ha. Açık 5'ten kıysanız nece? Мына кочкорлорго чекеден 72,5 миң сомдон акча бериптир. Бирок сатарман бербей атат. Katarda satın ama ben onu sordu. Akamdan koy kança oldu koy? Satılgan yok. Bu eskilerden bağları kança eken? Eski 5,5'dan ne? 5,5'dan mı? Ha geldi. 5,5 ming so'm deydi bu eskiler. Basında. 5,5 ming so'mdan.
Алай району Гүлчө мал базарын көрүп жатасыздар, урматтуу көрөрмандар. Кайсы малдардын баалары керек болсо, комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Ава, кой канча болду? 8200 сом болду дейт мына койду. Жашы канча экен? 8200 сом. Соолук семиз кой. Койду канча деп атасыз? 10.000 сом. Кем бар екен, семіз қойды. Озының басы қанша екен? 6.000 сом кемі бар. Озының ақшасы 6.000 сом кеми бар. Базар бүгін адам көбірек екен базарда. Базар қызып отады. Күндегі қарағанда базар қызып бүгін. Қанша сатылды шу? Қанша сатылды? Мына қошқор 8500 сом болып тұр. Қошқордың басы 13.000 сом кеми бар дейді. 13.000 сом кеми бар. Aka Qo'chqorning ақшасы qancha bo'ldi ekan? Jashi qancha? 2 tishmi? Qo'chqorning basi 20.000 so'm. Jashi 2 tish. 2 tish Qo'chqor. Aka qaysi yerdan olib keldingiz buni? Josholdanmi? Alay rayonuna qarashli Josholu ayылынан kelgan Qo'chqor. Kisar bize jo'nakaylar. Parodasi Kisar Qo'chqor. Qo'ydim bahsi qancha bo'ladi ekan? 20.000 so'm mына qo'ydim ақшасы. Bugungi bozordan oldingi qo'ylaridan bo'lib tur 20.000 so'm. Jashi qancha ekan aka bu? 4 tish qo'ygan semiz. Qo'yning ақшасы qancha ekan? Ha? Qancha? Jashi qancha jashi? Tishing bilasizmi? Mana sizler görüp turgan ak qo'yning bası 12.000 so'm. $12.000 so'm ak qo'y. Echki qancha so'm ekan? 5.5 deb turam bu bola. 5.5 so'm deb atayotgan mana echkini. 5.5 so'm. Qo'chqorning basi qancha ekan? Jashi qancha olib qoldi?
Koçkorдун baası 20.000 so'm deydi. Bul dagı 2 tiş koçkor. Sen de sen 20.000 so'mduk koçkor. Qo'zi qancha ekan aqchasi? 6,5 Urg'achi? Qo'zining bahosi 6,5 so'm deydi. Urg'achi qo'zi. 6,5 so'm kemi var. Bizde qo'chqor qancha ekan? 9.000. O'zi qo'chqor o'xshaydi. 2 çok bo'ldi. 9.000 so'm deydi. Mana muzi var qo'chqorda. Olushi 9.000 so'm. Kam ma qo'yingning bahosi qancha? Nalma? Ha. 9,5. 9,5 so'm deydi. Mal cho'ng qo'ydim bahosin. Qanchaga so'rashdi buni? Qo'ydi. Surat chatam. Qayerdan olib kelding buni? Nima qo'ldan? Tozbaqdanmi? Ana kichkinasi qancha? Satılbay. Alay rayonuna qarashdi, Qo'rilayli 9buloqdan kelibdir. 9,5 so'm deydi, cho'ng qo'ydi. Çıkartayım mı? Var boy verin benim grup çat etmeyin. Ардактуу биздин каналдын көрөрмандары, биздин бүгүнкү чыгарылышыбыздын биринчи бөлүгү аяктады. Азыр экинчи бөлүгүн баштайбыз. Биз экинчи бөлүгүбүздө эркек жана ургачы саан уйлардын бааларын билип беребиз. Сиздер азыр биздин каналга катталып койсоңуздар, биз кийинки бөлүгүбүздү чыгарганда сиздерге билдирүү барат. Анда эмесе кийинки бөлүгүбүздү баштасак.